puksaro ka te yang child me songoros mak child anane emimren ko emimenan masan songoros mak coach pilkachin kaun sa kalar kachkiyang kachailan masan pok chailan kak tiarata amen chailan kak rapaki chailan kak tiarata pok chailan mamorki mauren taweti amen mamorki mauren taweti ran kors ren Christ amen kaiten amanta apriamen kay metuwacha ngay boat open night serika kay man kasaya songyo may menailay digeng komi the amen kakela kakeng komi the so telebilis me mama san sampon life amen ka dete na way so ka sampal sang pose up the society amen society so ka sampal pose up so ka sampal sang panay okay the society so ka sampal sang church okay church to wacha serian go takan mekin minimin ke panamaran kau no chama okay church society so ka sampal sang church or church so ka sampal sang panay okay bang purang ko prayer way so ka sampal sang kausap the society okay kausap okay kausap so ka sampal sang church okay church so ka sampal sang panay amen praise the Lord wasong oros makchel wiwianan panay imakchel pang wato nan church wasong oros makchel wiwianan church imakchel pan wiwianan society nan kausap wasama ko mimi at wasama mimi o tama uyaunan kausap imaban effect way the nation amen met principle in courtment ikupuran courtment achentan courtment palasang kay kitay koros kakan ta asa makomuyo ngay kitaka yang takta yang loy sang kapal me mia okay nan way nan kausap nan church open nan panene amen praise the Lord okay but yamu mo na child pan ka kelail na child memoriang kauno okay ma isota kelail na nay memor nimo okay yamu mo na ipang ka koy we are missionary te som patak te som kolok te soko ang weche kanta na nay kausap ma isota pang ya som patak na nimo majojo kin ponsa sa majojo soto kin kauchi yang abiban tayo so lang karos makjamang kilang nan Timothy o nan Titus okay pakan kak wiya son patak man tekan wiya son apapali church man song kay goto sang mo okay makchaila nane mamorki that discipline to at kaskulang trainer amen ari may patpatuan kita kas kasiyagame kasampalong kacay po song koros miminan masanong got so full of treasure full of richness mimilale amen palima lawlaw ibaning tamag rabaki arail bay nan masanong got metoto kilikilang laliki tuweto kamuyo ngay once amen rabaki ni totok that's just what glory to God rabaki ni okay pachong ramas makapopo pakjan pilyang you know, it's related to ang ramas ko po. Okay, po main siya pa make it. Desa nga naitiyakan magcharong takcha asa kair talale. Takapan wiya po kan kak very successful. Ay bandayo mo. Kaunong bebein masani. Mepan kapayu kata. Okay, makchel pangkin klong lang at siya oporopor ki. Amen, anso course. Kahit yan ay kasi matawiman kang kola ng som, okay? Chakulaman so. Okay, mona child ban pill. Go deeper. Okay, ay iman watong kacha sangkay me. Okay, so kamelili apo kastrupan me merki la kapang perenki. We pang prong remind dong kasampalpan. Yamo mo nam chapta. Okay, yamo mo nam chapta pot kitang poten. Magabilsay po pot ko yang mimiwasat kapagakot. Okay,
this is your night too. Pagan ka prepare moro kelang way. Okay, kelang way. Okay, pa makasa me one day ka bang boat. Preparation is very important. Kung na bata more mo nang pang yata ang Pilipil. O once ka yata ang Pilipil ka lam ki yang court, ka waun ki yang court. Amen. Okay, Psalms 140. Okay, 46. Mo na bang ko na 146 na ko lama 62. Sorry. Ko lama Psalms 62. Okay, Psalms 62. Yo, sulu ya oray na mailpan panpalian aramasaman marasang keleo ma karang pasanger ima kumail mauki and sikantisang nantowa na waun kumail ken perengke lokaya likam kumail ken wiya kosayan kapaya ap nan mong yung kumail kan ken karyala Kochocha me ikin liki. Iacha me ikin kaparaporke. Iacha me silapay o sound kamorpay. I me sound tarapay arisocha pan loti. Praise the Lord. Okay, check out lang na David makas kasi wasat na. Nalo kaya ang Pompeya. Aralap. Anak siya watak nalo kaya ang wayo tan. Pacific David kasi yang Penny. Okay, makapangwatak ng translation nilo kaya ang wayan. Like kasumpal ko lo kaya ang wayan, puwe kilo kaya ang wayan, makawewe achal ka lo kaya ang Pompeya, kawewe san nilo kaya ang wayan. Ariya kel mo okay pak makachok non wewe kaya ka kola ko watak lo kaya ang wayo puwe. Akin more clear, akin specific. Okay? Ari wasa. Okay, David kasi ya wasat nan Chakopreyang nandrajikjik payo tana. You want me to bring me down from my place of honor. You love to tell lies. And when your words are kind, hatred hides in your heart. Only God gives inward peace. So, yet I pointed. Nan anso me. Okay, kachayil. Ko turu ta miminan irair. And apal ta kakakan, papam, ta mata-mataw ta kakan, intintayong okay? Song toto, okay? Fear, the worry, karyong ng kapal, kanane kulong lang kauno. My point is, only God can help you and me. Only God can give you all the answer you seek. Okay? Ariniyay kasi only God, make priority sang ranat kola. Whatever you need, whatever you are seeking, taka nane sa waslale. Ibanda yung only God, look to God. Amen? Ama once ka look to God there, agatuwecha Peter ma Jesus masani nagoto, ikoto re. Okay, instantly, wekya turn away, at chapter sink. Okay, machocho, kachay kak witness, check kak lang, maramas chocho re. Tiara right recover, maula sang kana. Once me turn away, rebel prong automatically sink. Amen? Ari, miya point may kasi ako sa. Only God, look unto God. Na new translation no. Kasi kachailan, put our trust in God alone. Not man, not things. Amen? Dami ko sa iya kamat sabgi damat pweki. Once imanagis chailan, kachail koros. Okay, makasay Pwopwoud. Okay, say Pwopwoud biblical mekas ko sa iya. Makauno kakasarawiyang kauno. Ang mga Pilipilano Pwopwoud. Amen. Praise the Lord. Ang mga Pwopwoud there. Praise God. Como yung ngay mekas ka sa iya. Kaya kasampal ay so mag-child champion kasara mo. Miyata child no. Child kolak child. Waun kiyang kauno, right? Kachay nanti yang train kita child paninta. Ka school sang rents. Okay, pastor kan, the deacon kan, the one peron kan kasampal pampupo. Okay, mag-child na waun kiyang kauno, right? Chay sudo ka kaman, paija, patapat kokolata. Along the way, megas kasaya. Ni chapio ka kawiyata mo no, ka kasarawila, kapopot la nek. Along the way, okay?
song toto porta. Okay, bil song lau take up witness. Me bil Pwopwoud lakan bil may. Okay, pweki sola pungki tired. Taga bil kasangach kila kola pot kita mantoro. Okay, this is real. Chay chukak tinay. Pwe wiyawi na na child society. E wiyawi lema child. A repili chik a child mong yongka. Right? Ang so koros making wrong, ang so koros making kelang sangan challenge. Okay, ya bilkin akin kiyang yan kelay yan away yan gitete. Absoche sange mabang kolokol. The kolokol kit we a patapat kokolata. Sota. Moni sa tuka kolpana we a patapat kokolata. Waram sto sa makapun pil so tuka kolokol kuma kokolata. Pil nom serikan mendama ka bil pagpaganom serikan as tuka kolokol kuma kokolata. Ime ka sayaki. Look to God. Okay, kiyang am ligilik ren goat. Am kaporapor ren kauno. Pweki kauno kateti yang kecil wasat me. Epan waunehki irail kan magan waunehki. Okay? Nan kayong Samuel riyaw rajidik silisa koti. Kauno mamamasan yang Eli. Prophet Eli. Indin tayang tama ka mamal kiki. Okay? Ay mayrang. Okay, niyam socha kauti yang batakian serikan tamara kan wiya mamalgi. You know, and other translation kasi at despise. Despise kaiten salmon ki, the south ki. Okay, despise to a dishonor. So waunehki kareta kecil metutu kecilan stout pil soto waunehki kauno. Amen. Kosang niya chay ignorant. Kot mama sa ni usang akawiwiya usang. Amen. Woo, glory to God. Makchailan kim nong yung activity chay ba realize makauno men kachailan elevate kaita sang kaita level makchail ni milale. Amen. Kareta ekasampalang kachay sa Quranot makauno kale panso met David kan sa watana mo rima kareta will speak to himself. Ana look to God pakakan koros indin dayong meluat. Down, discouraged. Amen. Mga pak chay kin mitalale. Ang kakanan indin dayong pagkasolar pakpake. Kasolar linganki. Solar kaperen. Hallelujah. Solar mawi. Wait. Amen. Hallelujah. Hey, menda makasya verbally kan tani ningil tan kosay ablalaman kakak nialo kaya tong masaman sa tamoman pasakang ka despise ka bangagi. Amen. Hallelujah. So yung makareta kauno glory to God. Kauno kin waunehki irail kan megan waunehki. Kauno kin mamalki irail kan megan mamalki. So soch karanwit waunehki yang ko Pwopwoud. Hallelujah. Soch karanwit kacil waunehki yang ko stame kacin kapatapana. Soch karanwit kacil waunehki yang ko. Hallelujah. Me ime pil kacil tak cailan wiyala wartayo. So tayo option. Hallelujah. So tayo option. Yeji chabang wiya. Come surrender. Surrender at mo silang kot. Pa imang kasantin kapay kitata. Okay, kasi more than just a church. Kaligota ko ay sarawi. More than just ko ay mission. Kaya nga takurupo ko ay ka. Kabakap kiyara masakan. Agaw puralan nimo yung sang story joro. Amen. This is real. This is reality happening in our life. Manan church ana nang numatay lo. Amen. Attainment change. Pagkaitan, chay ya baba, coach likang. Chay ya baba, coach man magchay sukak kan. Chay sukak asa. Imay patpatuan ko manan Bible utan. So much things. Di manan Bible magkomuyong ngayanane. Amen. Glory to God. Oh, coach can reveal. Coach can kasaleta kupura. Ang makinaktikik. Makinanane, makintupanggi. Kahit yan sa naktikik na pangitin mo na ramasap lalamon kaskasina no. Amen. Aktikik ma coach masani. Yan wakitak. Glory to God.
Makauno masani kola bali left, ibango kola bali left. Mama sani kola bali right, ibango kola bali right. Amen? Glory to God. Ari match on all belong li. So German kita accept. May kasi yamat kasi ay mo. Glory to God. Yang kasampal ki tama quote kasampal ki. Yan peran ki tama quote peran ki. Amen. Match pan eliminate song kay me. Chapel kin songo-songan kataki ta kaski kin nanama mo pag mater lel tama quote kupur ke keman lel ta kapay kan makot ko kono pa nga mo. Amen. Matuwa charan wat kapay kumamumot pa na. Amen. Glory to God. Hallelujah. By faith. Makakalep ko we rorong. Amen tayo. Believe it God. Quote lukwari sangkan mesota en mia. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pro ko priyang. Quote kinakar tama sota en mia. So mga partner en sota mimi lumang ekar. Ekar pa ba mimi wasan. Amen. Yang kasama nung tama uyaw ni Chapio. Kanta yung nuna ibaba utan kapakpake. Tuweta cholang man mo wana mo. Hallelujah. Atame ko kisang cholang kola. Iray main match ka kun pausa. Main uyalam na in chapel. Lakatel din sunog laban po na in chapel laban. Yata chapel la yat mo. Pweki iray kan mag-cycle lan. Pweki challenge kan mag-cycle lan. Daga yang kila ki chapel. Daga yang kila ki imun chitiyo. Amen. Iming takme Pwopwoud utan ka sompal ke Thailand. Asa ke Thailand quality sang babakot song law. Ke Thailand ak chigik mon silangan babakot pangane mekatski yang kecha and kau wait mas laleta. Ikalaw kasaya aram masaman makak wuti yang ngayon sarawi. Yahi makak mamaut kemauran pawetin ang Pwopwoud rankors. Amen. Amen. Ija. Ame pa sasa uti yang ngayon sarawi ap songo-songan kayang songo-songan kelaki ang kayak. Iban tayo. Ay kakaklamay ang pauti ak chik-chik. Kakpakay wang kunu. Pati isang atanan kaglang. Sir, kung pati sa mga tsapa natin papa nono uya sa libeni sa rani kang songko. Amen? Tayo man uya songko. Hallelujah. Pag kami mereka control, taka press, taka sa press. So just serian court, kilamay aman toro. Metigas kasi yung serian court akan. Amen? Glory to God. Kasi mang persang kauno koler, kasi kauyawiyo. Taka uyang na isarabay na. So, aramas magunuya sa o? Oh, kasi sayar ki magaratam maur salar kakpaita. Ima cha maur sa kakpay kita pag chasto kun wang kita man ko. O song trote ibang katete yung mamiminan Bible. Magas kasaya ang poten sa man kauno. So talabil all deli. Isma kiway ang poten kauno makiway. Esto sa pungala. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kailangan ng coach. O sa mau Rusia, di basta mau kan, all basta mau kan. Hallelujah. Kapag nga coach, kami nila kayo ran ako ng challenge, we mumuatan miya karap na ang post so siya yung minawasa, and miya karap ako songkwan. Ama siya yung mima, kumain ko kalip na ngongki, dabil nan chipokan rong masa ng coach kapag nga coach. Kaya boy kami nila mautana siya. At siya ministry ta siya pupo ang kitya li Pwopwoud man at chap na mo siya. Utana chap sang na mo siya. Chaban so chakak man minister outside kay man na mo siya ban sa ikin siya. Ay kapag yung coach karusiya kitya li kami nila miya planan coach kan mamimipo na siya mauri makaratak siya pilmimiwasa pag siya manan maula. Kichamanan poita. Okay, kichamanan kauno and we at the talk nan mo na siya Pwopwoud tari. Kumain mapili, olan liyan momot wasan kapag nga coach. Amen. Praise the Lord. Miya mo kinakamay wasan na nara Pwopwoud.
Nana Pwopwoud, niya kinakamay. Siya ka, public na kailangan mag-check kinakamay. Niya kinakamay. Tagabil kailangan Pwopwoud, solar, noon, utan. Kachaman na isaw me iPod mo kasi mo, isaw me sa chapin, mau kita man naman chapin, ya, Pwopwoud tao, tuwa siya utan. Kasi kakasang ang Pwopwoud. So kuwa ye, wasa ka chachok, mau, sangan na isaw po ka, kakir look like stranger. Masolar, noon, linganan masamante, kapis solar kauchiyang. Ari amo, tama ka ari tapa, miya sangan change ko nan achama maurang Pwopwoud. Okay? Pweki, tuwa siya, aramas makakoyon karaniyan, aramas makakoyon close to, or may pantapil, ima kakayon pilutano sola. Ari ime, kasampal kiki, kichater, mano kaila, my point for this, kasampal po, Pwopwoud me chapin, chapel toke, aramor, ni kapikapikin coach. Amen? Na machwalan iten, machampulan ng Genesis. Yay yatami if na chapel kasongasongi. Kareta yayo kosang ni Pwopwoud, mapitata blaming. Okay, chapian pin, pumasya na uya pepe, tuwacha, kakakula tatako perperen. Smile, utan, release, ang isa na makan mo, pulproton niyo, kachapian uya. Bata-bata ang pang portong niyo mo, Pwemiya, kawan kasi pang porto lupuara, porto na nawan layon, porto na, okay, ariyakin mo yan na pala ang stronghold. Okay, saan yung mag-check-in siya nga lalala. Kakakpitoy way lipit, kasalatak, kaysa na mga kakalus. Pero na ang mechekan. Purato niyong kumasyok kak, pero pa na. Akamay kakchap naman isang pilmayerla, so siya isa na mga. So the point may mga kasaya, nakasampal po utani siya kara pa mag-chelpan kak, ani ko victorious marriage, the mamauran Pwopwoud Pwowetian so koras mag-chay sa Japan, manokela, covenant mag-chay wiyata ang kaon. Okay? The covenant is what can hold us together mag-chay kak civil with each other. Okay? Covenant yay inaw. Inaw. Lang at siya na in society. Okay, miya pilinaw ng kingdom koros ng kingdom mawiyawita, kingdom of God, yang akipil kingdom ni Sampa, kingdom in Sampa operates sang the kamumwe alasang kasantipan kingdom in nanlang. Okay, kingdom in nanlang, the kingdom of God, yay coach mawiyak account, o miya orteri when kaka-operate and kakuyatatok. Arisong koros mamiminan kingdom ka, piltuwa siya ni Sampa, kichel ka kilang aramas sa chota siya pang wiya salita ka man wiya. Nanaway, miya law, masa pa na nanay tawin, okay? Aramas sa kan, check ka kilang nan manampil law, kasi kakota siya wiya man, just imagine kichel, koyang siya sa Russia free without covenant, without law. Chel panutan tuwa siya man. Aman men po tikicha aman men kolacha sa malat yan sana wasa koros me po kita so cha sa ngeo makasali ang kichel ya order te tamak chel pan pasan tapuwe. Or my point may mang kilang kichel ma kichelan kak mamor ke moren Pwopwoud me pan poweti yan so koros cha nanok kumprong purala cha machaman me there is a covenant magchawiyata ong nanacha Pwopwoud. Kung so koras magchaban chaman covenant to is mauyak account, kauno mauyak account, kich, kauno mauyak account, mamanga, okay? Ata miya pil nanan ko cha covenant to, okay, miya irakti. Okay, miya nan kingdom meo, apan miya mauya mime sound count, miya chon tatak pa, miya irakti kan, hierarchy. Ari mo kan mag-check-in ko matang siya manokela. Na na-check Pwopwoud kan kapilwacha mentality sang nampanay na koto. Mas ay po siya pang kaun niya pakiw. Takapilaliti rong asang papay nono. Papay nono kayong kasampal sang ang Pwopwoud.
I bought you aklu tutuya pa sang kasay kay mag-check-in aleti. Okay? Ap makan pon kecelanan kecelan wat ko submitang kaun kecel mangpopot mi pan kupuran coach. Kaya miaya rirapti kay maminan kingdom of God may apply yung kecel na child popot. So chika popot yo me bang poita successful marriage popot yo me koros willing Iran papa ira popot. Tamasang popot malapa men master ngoy men master kich ko pa na master riyaman si chaka popot wow. Anak mabangkak osaya tuhoma willing to serve one another. Okay? Ama popot mabangkak popot wow. Dan kupuran ko. Kupuran ko kichelen serve one another. Bako nga manaman. Okay? Apnan hierarchy, nan kosanti alignment, nan covenant and coach. Okay? Achel pot, mawiya mga. Okay? Kichel wiya. Chel mi banang na chel pot. Liya kan. Machocha sa chaka melele. Ap masa ng coach mamasa ni. Amen. Kapag coach. Okay? Chay purala nan nay child scripture make us yaw. Okay? Nan Psalms 62 5 6. Okay, kasampal ka chailan tamataman. Tame intak chailan klanglang kauno. Okay? Klanglang kauno ang benene, klanglang kauno ang maur, klanglang kauno ang popo. Okay? Songros. Taiwan tamataman niyan song makot katin kapagata. Irail men Israel, the Irail way pilipilo. Okay, katin pilrail ta. Tamataman ni makapatay Irail pa na. Pasaneti o songgoros tuweta ibanenda mwana ray pilnain kita seri miyayar pilinaw pan tight niya ragin tight kinay ray seri masani ka koros kung kotoror la pun wiyala sa poliman kaw strengthen ta kan tight kila nung seri okay at the point is kasampal mo man kaw no kota katin kay ragati sapol makasandi ang way me pelata iminta makot malbay makamgat katwasa kastonon way kita ikos ko saya weki mia panay yung court mia kapekupekan court okay panay yung court iraikan mo itang Christ na raray mo ng son ew isak riyaw kauno masani truson kasayari so akay makasamo Poson law kat kiyang rail pung and wiyala sa pulbagpot sir. Amen. Kot kapikata atami masa niyang rail ran fruitful iran kapay kapara-parala ang so roye totola aramasakan chaptawiye sola memoriang got. So way makot pilata through Abram. Okay, pwede sabay ko sang nan Genesis silu, ko tolel, okay, Genesis sisu, okay, Genesis 1 kau na masa ni kalugilawi at aramas. Genesis sisu, walu, no naglabala puyawi, okay, muri kau na tuwang Abram, abinday ang makapampay kiyang niya, ibang wiya kinukala. Okay, nayway, the highway, kapayugata, koros mabang kapayugata, ibang kapayata, koros mabang karya ikola, ibang karya. Kainan Genesis isa kriyaw. So the point makers kasi yan ay both kasi yan ng kaban. Kasampal pan kusunat pan weyo. Okay, tama apol pan weyo. Tama, okay, po weyo and kak mau. Weyo and kak control. Okay, kahit ang control sang ni eating. Ap control makot man makakaw. Amen? Or mata popot pil kapil pang popota we are paining senang imi kasi yan matoto ignorance. Papong sa kauno. Ap kauno mangi marana na sawas na rin po. Amen? Like tuwa siya git. Sana na kot. Sana na sawas sang rin ngayon sa raw. Pwede maso, utang kamera niya masustrupan make it. Praise God. At siya dyan sa bilip saban, palwarat ka sa tiyang ipsaban. Amen? Palwara mo ni mawaya ka katula. Katula ng kabaptize lang ko katula. Kahit pagkakin mangkula sa rapata. Bagaman dadaki utanis ko kaman puri ang bakang prong. Okay? Hallelujah. So kasampal pan
Tami kasi ako sa nanrajik limaw na my soul wait in silence for God only, for my hope is from Him. Amen? My soul. Glory to God. Takot soul? Soul, matamataw kakan Pilipin. Matamataw kakan Pilipin. Utang ko ang ngenew. Maka sa tagabisa sa even declare over your life. Glory to God. Okay? Komoy ngenew, anki soul, kogosan nan palwareo. Okay? Soul ay matamataw kakan o Pilipin. Okay? Imanin tayong mekot mabilpan. Surprise you. Imakarata kay pakakan. Ni Chapiyo kalingan kiyang poten. Akay kay lakis, miya mapilmal malingan sang. Hallelujah. Kay pweki ang kilikilang way, ang kakan, okay, yo iwasa magchepel king kalaptoke. Palwara. Kay chepel king kalap kaski, matamatawa. Kay arkabil tatok, kay kachang-chang bonalakan, masamon wiya kilikilang seli. Praise the Lord. Hallelujah. Kay kabirong-rong kasaykan, niman kakanrong osa, ipangaki, pain wiya. Tiprawi pain na, mga kagoy wasan tatawangkan, o kasalal, hi, hello. So, may sanamaw do, may podcast kasaya. So, okay, pak, laiban tayong kumuyongay, just to pretend, nan mo, samba rakin pretend. Ramay, kailangan customer can call one Rose Valentine's, marakin kita nan pil Facebook. Momon Valentine's rana kan kapkin clip ko po. Kasalan. So ko pun pretend ramometa wiyata when can impress you, can inspire you, kaparani you. Lord ka butan melelo. Kauno mangi na natamon. Okay, ma'am solen at soul at kakan matamataw Pilipin. Okay, pakakin men pilata. Okay, imakara tamba chocho popot pilata lusla na naman akras, na naman akin. Okay, miyayarang pota ka mau kita man choro. Hey, glory to God. Amen. Ari kalangan ng court pamak irailkan mabanasa kilang lang kauno. Irailkan mabanasa awi kauno. Kila ar koporoporren court atakot masaniwasat na narajikikuano na He alone is my rock and my salvation, my stronghold. I shall not be shaken. Glory to God. Amen. Hallelujah. So pilipil kakano pangking koto matamatawa koto apka sais bakan kilang lang. Kilang lang aja Jesus imachap na ang poson o bilkam sakpa na ang poson. Tana, iacha me silapay o saung kamaorpay, I me saung tarapay, arisocha pan loti. Amen. Amen. Socha pan loti. Lang, ang iyay kasi isang ay background at culture. Okay? Iyasak tayo may bumbay na siya culture. Kich, okay? Ibanta na natin panay. Chikita ba natin papa miach pil rule. Okay? Kasi iyayaran siya. Apoy man na, ikisya ilay ta kasampal ba. Pag child utakin, ibanta, mamanol utang, songkaros mo. Glory to God. Hallelujah. Utang kauno mangi magchana na sawas. Praise the Lord. Chana na sawas and kawait pweki. Limpak kay tenipit. Limpak socha lamay kan baporseli. Pwede makarataman changer. Abang akin ukatar. Ay solabel kukiyata ka ng mga solar. Okay? Laboratam likaw ba pwede pangakiyar. Amen. Love is by choice. Insene. Insene and plata and submit and wiya. Imakarata ka naman kachang kilang lang ipaikalip. Makaktoka mong yung naman toro. Amen. Tuwechan so magchakotong rengkaw kabil pampatapata ko planawang panagla. So cha mekot kakuyawi. Likin nga ng coach pan sair mong yung naramas. Rambang kak wagila. So meron. Praise the Lord. Amen. Tuwecha pinaka-child po. Child pang kampa. Mamuyata masang korosmawo. Pang pangatuwasa. Kay nganan court kalib magakasawasay child pachapat ko kuwecha. Wala na child culture. Emo. Ang child kumaki yung kimekot ng rots. Amen. Mamay sang korosmawo. Kawiya wayway selin nipong.
Hallelujah. Glory to God. So lam ke kot. Sampa makakuya mo. Sampa kecil seriang kot kas kasayang ko mo yung ngay meniwasa. Forget about this marong. Glory to God. Ab serian kot piliang affected. Wanan church chocho. Me puko me yang entitled yang papa kauno. Ab yet fall. Kay pupukiti pueki deceiveness of the enemy. Kay morsuatin chapel. Chaistra na nakankanay morsuatin chapel. Chailan na expose. Kasaleta po ichaw yaba me banjang tawi. Pwesa me Lutheran Christ. Amen. Hallelujah. Ibang kasi yacha na naimo. Palwarech kelail manaka po kay menta chay bil pagpakay po tap yet. Kay sangani ng swat kay bil kung kota sang kay kung kota yet yan na control. Yan na nita so tama kot masani hita. Amen. Di makarata rain pilay ko yiway sangay po kaksampo ngayon. Okay, kak week sama bil ni misalilgian yet di plata chabi ibang pagpakay po. Karapam niya. Pwede lamon kot mimi dyan na naimong yun. Kot bakin kiyang yay kel. Hallelujah. Praise God. Makarata machotokin mamahal ki atay kot. Pwede atay sota lamga kot. Sota sa reference kot. Amen. Hallelujah. Kau na masanita na. Ichaw ya ba magmay bangka kolokol kumor magalakan nan Timothy. Tana makchailen treat liyakan tuwacha riatay. Memakan tuwacha atay nono. Mapulabulkan tuwacha riatay. Amen? Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Kareta kasampal ong kachay sa Quran pwegi. David miminana mawin na soul. Soul kakan ari. Kam kakakan kaman pangakir rampo. Nakaibak na nam kapakapkan kapilman kapakapkir. May naman soror makanut po kila. Hallelujah. Praise the Lord. Miya karapan na ipos wasak pagka nagis process. Kaya kitailan process pag lang. Bantayang ok. Kauno kakong megoros. Masolar ka limpa ko. Akater punpunat kiseli. So bailang kauno. Pakiren kauno. Ak chikla pakiren kot. Pagotan prong kapureto. Amen? Kotan prong kapureto na namaw. Mechis chukas kasi yacha o lakan. Pilkas kasi ya liyakan. Amen? Song doto. Ketail bang kilang. Okay? Ari yang ko naman ang termaya. Okay? Aminan malkaka occupy sa kuno main tao eh. Inta yung malkaka occupy sa kuno ay punta kang pola malkaka wali sa kriyaw. Pola na malkaka occupy sa kuno ang David a Coleman. Okay? Apoy men. Komuyen. Glory to God. All right. Okay, occupy sa kuno rachik riyaw. May rajik silugodi. Okay? Silug. Kailang David kasayatan na only you, Lord. Okay? Nan iramak chan wat ako. May aking kilang langat siya i. O kauno may wasan rock. Yay song kamo. Okay? I kauno may aking kaporporkian soro. Kasampal ki. Nan irair makami mala maka challenge na ng popo, challenge na ng panay kabig challenge na ng relationship ang kot. Kater mo itong ang kaka ng karyong kamsola babakot. Tamplata kawela ko sa natan kot. Amen? Awi kot. Okay? Nan irajik silu koti. Wasata masani. Okay, you can't depend on anyone. Okay, David Koht Siohwa. Okay, you can't depend on anyone, not even a great leader. Once they die and are buried, that will be the end of all their plans.
Lemau, the Lord God of Jacob blesses everyone who trusts him and depend on him. Woo, hallelujah. Well, no, God made heaven and earth. He created the sea and everything else. God always keeps his word. Amen. What a God that we serve. Hallelujah. Praise the Lord. Isu. Okay, he gives justice to the poor and food to the hungry. Amen. And on and on. Wasat ko koti. Amen. Depompeyatana, kumailter ko paropor ke melapalapeng sampakan, kusocha man choror kakamaur kumaila. Niarkin mela rekin purang wiyapwala. O niyay sawocha arkasantikan kinimsakla. Met payaramas makoch and say captain kachin sawasa. O makin ko paropor ke kauno a coach. Son kapikata nanlang sampa o mataukan o autaparay kan koros. Ekin kachin kapayata sa palma inaw kan ay so koros. Ekin kachin sawasa pungan me chow lar akan. O ekin kachin kachungale me tupak larakan. Kauno kin kachin kasalatakala me sainsalkan. O kin kachin kapat pasang masan me maskunkan. Ekin kachin pokata me puputikan. Ekin kachin pakong sa palma aramas pungkan. Ekin kachin sinsila men likikan, mekin kausan na sapochay. Ekin kachin sawasa liyotikan o mekin sapopaukan. Ekin kachin kawela kasantin aramas suwetkan. Kauna pang kachin nanmarki kokolacha. Amen. So, kasampal, tamay kas kasaya, makachailan depend on kauno. Lang ibang tayo, aramas chocho. Ang so magakin lalong kapan, tagakin loisang megot. Kay pakchay kung matang tiyanga papa nono, tagay pakchay kung tiyanga ramas, absotam timing kan malaylay ko lukwari kauno. Amen? Ang mga ikichay lang kasayam, o kauno magabalikiyap, yet miyam time on court, niyan so magakin lel problem, miyan so magakin uti ko lukwari ki. Dei chama kakaruya shero nan utala ay po tutang kapang kasi yata. Si klang David kasali ang kachay tuan among yung easy mendacha nan markin yana sampai soto mego tranane abya dan so korosakin kota awi court. Ar the point makers kasi yesa nakchay mimi bukstaro ka dito yung child nakchay mimi in the end of times. Okay, chay mimi year. Okay, and so kay matiran evil around us. Amen. Paul kasi yakin an Ephesus 5 isa kisu. Okay, isa ko no tanak child and be wise na child time. Seize every opportunity makaangi. Ay so mau kan, yan so mau kan. So ngayon so makanana kapakap lukas kasi yung kauno, kapakap kas kasi yung kauno. Amen. Kachuban man lenan ka pala yan so makasupa itong kauno. Kay treat kauno tuwa sa tayo na no. Ngayon po sa tayo sinog kauno ang so mase tapta problem na yan chay tayo na no. Malaw kakakapakap kong kich pa problem kataw yang kauno sa mo. Pakot amang year song koros mo na chay. Amen. Koto lokayang. Praise the Lord. O ikakasa nung seriman maban 3-2 kuya songo me anan ko to me kung gogi to re maso to paren kuno. Baba nona sa kastokin kachuka kapay yung dami mo. Amen? Kahit na solaw yan, no? Uya chan, no? Amen? Apama, fellowship. Limi waksang an koonom seritayo. Uwa kita ikas kasaya? Kaya child koros meseryang kontrak chailang ban sabay yung kauna pananang kauna zawas. Lord God. It's a different story. Kareta kauno kupurki kay kachailan wiyaki me yei ma child care yei ma child kopropor yei ma child panchongan sokoros. Amen. Ka devil kelaki pweki ya pastor apo. No one, nobody but God alone. Amen. Di makareta na niya chailan so
koto surrender kamakapong kauno. Lukwari kauno. Tono sa kauno yuk ngan saraw dami yan anawiya. Hallelujah. Iman challenge ang more patir kacay mi wasar. Especially kacay lola ka. So mag-check kami ng problem. Try ka ligalingar karsaliya sa court. Amen? Ari man kakela kay kami. Kacha paser sang time pugo. Sang ranat kola. So magkamalingar-ngar. Takang punat na tayo siswat ta. So bayang kauno. Itakreta ka na niya. Amen? Paikupura. Tuwa chapel kachay liyakan. Kaya frustrate po kita mawiwiyawi. Awan kiyan so malaylay ko utiyang coach ko itakreta ka na niya. Praise God. Pwede kiya kasampalang kachay. Okay, God made wasat na limawo the bayo. So limawo amasan the Lord God of Jacob blesses everyone who trusts in Him. Hallelujah. Okay, magkakaila kakanuk kachana na ligi court. Ligi court. Okay, acha popo. Ligi court. Me ikalep makaksosay kita. Kay 10 morning. Amen? Okay, kasi morning ang benene bani sa namaw. Okay, miyoram sto sa ang benene bani sa namaw. Ikas kasi ang boat will bani sa namaw. These are things. Makauno sa nakupur kikchailan pula chail koporoporya. Amaw sambukat. Apkater pul ang koporopor doon sambukat. Amen? Ime masali kikchail ter pula chail koporopor rena ramas. Kakoy watak injigitin ang chermaya isa kisu, lemaw lalisu. Kauno king kachin karyala korusian makin kelaki, kele na ramas. Amen? Nakin karyala. Makin kele na ramas. Kasyabil man kele painam koyak. Hallelujah. After man kele ki babakot. Praise the Lord. Armona chpan bilto dola. Mon sin time meluluwa. Imen kachay pan rompan na. Niya question kay sa gita ni. Achay's marriage sermon. Makchay wiya. Tennessee. Ari iyasa maiso makabil puraway ka katerapla song toto isa sa makaute tapisa pangong teso awi man challenge kiya mo pwede sang kay makakilang kay maikilang song kay me solar atayan ano yan so kauchi pong sasa ichar mau pues mamala mau Christ karantor. Christ karantor. Lakaw siya balik siya mamitulong ng wingkot. Kami naliya po manano mo mong gasto bang kasanito mo. Kamang katsiyasang ng wingkot. Amen? Hallelujah. Pwede puksaro ka dito yung child. It shouldn't, and so siya na miya kailok mi milalam. Akaw yawi Christ and katsto. Pwede makapanso siya makong amen. Koht Siohwa bilba makong. Amen? Praise the Lord. Kareta kasampalang kachay. Kachay na yawi Christ. Kasi Christ. Nimong yung makalagal. Hallelujah. Nong yung makalagal. Nong yung enpake yung coach no matter what. Amen? Ar makapopot timan challenge you. Iyang pot men arain. Kater songoson rabaki yaman. Kolet yang poten cheng. Ligi yang court. Hallelujah. Doon na sa court po courten. So sa iyo law kanel ni salo. Praise the Lord. Hallelujah. Abso chamin. Makauno po ko kier megoros. Hallelujah. Lang ni barang ki David is kusang mo. David kabang kalabaw David. Akay pa kauno kang pataki ang gola mawin kola in front of them, right, and face to face ay enemy ka. Akay pa kabil pa masa niyang so kasi pang kola inan lang right. Kabang kola ng jiso right. You know, David will fake. Benda mga sayr me bang kana. Apuya pa na mawin kauno
men klang child mo yung en fake and so course. Okay? Ari, mo na ikukulay ba mo itang ay po and share ang ka child ari. Mami anong question ko te sota. Hallelujah, praise the Lord. Nilo kaya po ba kada lo kaya wai pagan ka kintuniti. Kung mata pain sa pa nga mapo ko ang banay ko ang pot maninan. Amen. Ama sota ang pot. Apply it to Christ. For Christ siya child po. Amen. Kot masa niyang child ano siya. Okay? Men Israel ko mawiyan ko chapo. Coach keluang ganray. Amen. Marakang pongiyaman ko turor na ko tutan kinang yang ta. Arkachuban man muya popotki the man popotki ang poten. Ang mga gitara man turor. Apa ya? Praise the Lord. Amen. Na summarize. Amen. Okay, ya. Kayong pita ka, kakaking chingiti ko ang po kakasaya ng pungaman mamen evaluate na na child po po. Kayo sanganay sa uta, makayon kaperen na namapopot, na nanachpopot, o tama kareta. Sanganay sa uta, makayong kaperen. Maso chakas kasaya cha nan becho, pa nan becho nan loso, bombe chay sa miya chay bech, kiso chach bech aba bombe. Moy nan chacho. Chakas kasaya cha, okay? Pagkatebala barang cha me, ay sa 20 o yan sa kaperen no. So, yimakan mag-chel mong purang ignite, purang kamaurata. Pwede kamiya. Kasi man a chel popodan momentum. Okay, man. Miya ison kaparan chabel. Miya ison, okay? Chel manan popolan kraisen papasan na ay sa okoros. Ari, sangan ay sa utama ko yung kaparan na namapopoto tama kareta. Amen. Ari kakak look back. Makining kay teken po kan iting kiyang po dan prampeng ko imentak evaluate. Ari pain ngoy masanga na sa isol aklang me uyaw na nach po tama kareta solaw yawi. Dami ko nang yan uya po yan kak kurang kamaurata. Pero no masisolaran ni kinanach po. Okay. Kayo cha mo kakakin chingiti kumakakasaya mo rin match. Pariyaw. Tama ka kilang rin Christ, nakamentuwe siya na ng mamauran po. Amen. Tama ka kilang rin Christ. Ren Jesus, ren Jesus Christus, nakamentuwe siya na ng mamauran po. Arma siya ka kilang asang ni karakter rin Christ. Okay, tama ka salayang kachay. Christ, na nepsos lemawo, okay, mag-checkan berkas-kas pulsang tuwan na popoteo, okay, at siya mamaurang popo, dan tuwa siya Christ and the church. Ya church yan, saulangkan. Jade. Okay, Christ siya kung kama saulang porang koto kapakapangi. Hey! Kaya, kaya kama ang pod. Kaya danak siya ang kakilang karakter ng Christ. Ko siya man limpak. John machay kila pwede kichay. Hula pagkichay maurla. Amen. Bakpakay kichay niya so siya kasik. Kaya katen sa nga limpak kapakpak ko pwede painta, kapakpak ko pwede, kapakpak kay aki, kapakpak kay ma. Kahit yung song ko. Christ so chan kisangan limpak ko. Bakpak kay yuk, period. Kawiwi at tiba bilbakpak kay yuk. Okay? Kakam kamali bakpak kay yuk. That's Christ. Okay. So we yan ma-ipot makakamamali yan. Kakakpilata po, it's a choice. Kakakpilata makabambakpak ka. Ang totoo na.
So tahu dah. Hallelujah. Okay? Cakap collaborate mau dia. So, tama ko mautang child pagpag Christ mamasa ni their command, their nanak, their prap, their likam, their lalawa man, okay? Their kamela ramas. Okay, are still kosunatan quote on child mamauta. Okay? Mamauta. Kaiten magchild mauriang Christ. Ako sunat sular to talk child. Amen? Iban tayo. Magasota kak mamorki ngayon sa rawit led by the Spirit ang mamorki ko sa nato. Mausang ang mamorki painisan no. Amen? Po isa na child ka pon kung kalway ang ka-child mela sotuk. Ako sa nato maus, sota sa kanakaniyo. Pues still, der kamela ramas, der prap, der kamal, der nanak. Oy! Kupuran ko tormo. Amen? Apain sa what's tamak child paiki. Pagkoch malangene. Katski ang rem. May taong komoy. Pagkomoy yan alialu selikat selikan ganan kot na morter sa pegyang. Gastana na uya kolokol selit la pincha kaya pagkan uya nanjiyang memorise yala. Nganan kot katsti ang nanamog yung kasayarkan. Tama sapung o tama pung. Amen. Amen? Hallelujah, Jesus. O eschabil confuse kaya mo confuse. Escho tamo puksar au masani makapakong kauno kaban kapayata sa pol mamasan ka. Na so na isapayo isak lima. Archachak pinta magchapaka cheeses paka kauno achapi wiyati. That's not true. Escho work together. Aricha, makawiwiyatip ka cycling pak mela lang kaon. Maka-entertain sin, perperan kiwiwiyata makaitang kupuran coach, cycling pakan coach mi mereang. Poy may masani, if you love me, you will obey my commands. Amen? So, okay, karakter in Christo, chapel pasampal ki. Okay, so last, si kami lang chabang kane week. Poy katera lete pon, kokowek mas chokasaya. Mecha silu when miya wine son when tipon pan paskasaya asa nga na so tano tang chaperan kaya man dami sa laki yaw mo na chabang prong kamarata Keteking kang ko isa nga na so ko magchel ka prong okay kichay sukat tinay me kichay kang gokolao sola konsila kotlas kan chakak tinay ani puka po yan uya sa sauno uya kakakela ka child upanan popot ka tiyanan kauno coach kiyang kachailer me koros magchaila nane ang puka anay pot puka ay puka okay o san sa sound san uya san nurture apapalipat popotan ka kuya kekelay amen. Okay, so kasilu last ma kakak melali kiyang kasayang nakapakpake ang pod niyang socha anane and tupukang me kochiyo. Palikoros. Okay, kakak melali kiyang kasayang nakapakpake ang pod niyang socha anane and tupukang me kochiyo. Amura lalto mo kinin? Okay, so ang pagpakampot kay teken pueki imen tintan kapan okay kay teken pueki miaya no maserpana so la sangan uya pa yo kay ten mo men kolokol makauya pagpakeki ampo Neren kachali reason and popoter masyakak mo ipasang po mo yung panay na ite isa in sweat te kumapain kumate kalin sweat kanamanak okay imek chekas ko sa yan ng kapan pauno kalip mamangi wasa maara masakan sa chokenyang kila coach kalip mangi okay tama ko yung kasampal pagkitama uyawin na siya private
place, ime bangkan portan and public. Okay, sabi ba si chaka confidence na siya mamorang kauno niya so song kan so siya wow na siya mamorang po. Arya ime song siluwa, okay, siya puro way men evaluate ng pungachay. Okay, ng pungan ngoyay pot and kos iya pa na ng pungach. Filterin po pot lar ang sawach me ime kaparanin ng popot muni. Okay, ariam pakapakapilang pot, kasi yan makapakapaka based on muni, maapainta mo, na kiway mo. Kaya wasa nang kachar ni pan numuyas mela chama pang kachori kichapsa. Hallelujah, Jesus. So lang mo ko to wasa. Hallelujah, Lord. Apal ta mangay so tamekot mapang kachori kichapsa. Amen. So imen giyanguk challenge mo na chain pang kapakap. Okay, pag chain pang kapakap kiyaman man kauno mangya chain mo yung nakchailanana sawas. Amen. Still yet ngayay po ran korsabil kami kapakap ki. Pag itenta sampil uta patapatangi. Nelson kak mamorki. Pasocha yung sa makaparensang mamorki kukuran kot. Okay, po imi ko sa iyaw. Nani moment. Atmosphere nani moment. Ima kabang wala. Yawa sa kami ni Celia. O isang buka magang kapandela kukuran kot. Kung sa makot malibe. Tuwa sa mga malibe yan. Kula wasakis patang kamasan ng kot. True yet. Pweki so likilik sangkang kapantela kukuran kot. Okay, and so maybe masal kola kis wasa kaya kakakan pooling saik nak call po yan puroto. Isang ni rare ka. Chela na no utan plata sa ligi ko. Tari request no ma. Coach kak ligi yang okay, and so may malbe okay kumakola wasakis. Okay, maseri mimi kola patiran cheka kilang me kauno kupur ke korosan gotongi. Korosan anki and so mawan wrong. Marana na mo itong Christ Israel mo. Rana na kalula wali ka pala subisang Israel ka. Okay? Raket me chocho chon tatok me malaw. So kareta ka sompalong komuyongay. Okay? Kacha anane kanayong at mo kasompal kita mo po so makaunon kan malipay kita the masan kachan ka fake fake yang kaunan so pos. Glory to Jesus. Okay? Archaman tolak cha kapakap chay tolak chay kapakap wasaba ka mimi ya kapakap yeramen sa kot mama sa no mampo so to mimi men ta koe chaman kyan so ma rong nan pong go kaw no. Praise the Lord. Hallelujah. Let's pray. Chay kapakap ko pray nga cha kaw na so karano at okay, ligi kau no, ime man kang ganuk tuwe cha Peter maklang lang kau no, so da so paisa. Lang lang cha kau no aren ko pala. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kalanganin ko mo may samat subay de la balap kapinggiyang ko mo Lord God. So ko ran mo to may sam. Korusya no may kot kalangan Lord man. Yang we are wrong. Kilang to Father God so kurang tiyay kabakap. Ngena mo sarawiyo may sam. O numaran kaun Jesus. And toka rain mo kakela ka rain mo wasaramini. Kalangan kiyong ko so kurang. Oh yes, Father Lord, we thank you. We praise you. Glorify your name. Lord, we honor your name. Kalangan kiyo may sa may kot kalangan. Kamu irong. Hallelujah. Noong yung chorus, Lord, was accept. Maanane. Lord, ikapagap kila ay amor, arainmor nan kalakot numarang kaun Jesus. Hallelujah, Lord. Sa nasa kalangwang komoy. Sa nasa liki komoy. Sa terko borobor kisong kan masalamalaman sa pain asaw ka. Kalangan kiyong komoy, Lord God. Olakan and rise up. Kasinenta, pekio main kot kalangan, memelel, the Lord, memor pung, memor in Christ. Lord, nanach boat, nanach panene, renach boat, like serikan.
O ikalangan kiyong kong sa lumasan, Lord God. O sa lumasan na manaman na mamaw kang sangkatlas mo riyaw. Sa lumasan yingen, makilenan, kokon-koros nan, mata-mataw. Lord, when katekata, Lord, papamen, kakanin na ramas kors, Lord. Basta nasa surrender, oh Father. Machocho pa ang pong sasa. Lord, apakapungkiyong komi. Korusian makinaktiktikla mo silang ir. Baragang kating sayra rain mo yung puran lukwariong komi. Lord God, kapung mamaram. Kalanganin ko mo sa utkaranwat. Apa yata korusian mo yarong-orong ni marang kau, Jesus. Irati tatawagin naman Gio koros ni marang kau, Jesus. Kau si kawela. Isi kaway sangin ng sweat kan koros, Lord. Huwag kachin masa ni mapalwarat sa utawiyawita. Lord, ong sexual immorality, O God. Up ong you, Lord, ong kami. When glorify kami, O Son. Kapangayir, kapayata mapulapul kang korusian melorong lay. Lord God, speak to them. Touch them, heal them, O God, right away in Jesus' name. Kapangayir, for the freshness of your love, Lord God, every single day. We thank you, we bless you, and we love you, Lord God. We give it back to you all the glory. In Jesus' mighty name, Koht Siohwa. Amen.